Kia ora tātou katoa. Nei mātou e traiwa nei te huarahi o Te Ara o te Rangihaiata, also known as Transmission Gully. We are fortunate to be the first to test drive this road, and if I was to inspect this road, not bad. Haven't felt any lumpy concrete marks yet. So yeah, beautiful whenua. Mihi nui ana ki te mana whenua o Ngāti Toa Rangatira, who whakataud and welcomed council officials and Wellingtonians to the whakatau this morning. What did you reckon of that, guys? What did you think of the whole situation, whole kaupapa? Long day to get to this point. Yes, and it's been a long bloody day, long journey. I hear there were like 5 or 6 delays, 5 different transport ministers involved. Wow. Tino roa tērā e te iwi, no e anō, ka re kore kei te harikoa, kei te huro, te hunga noho ki te whanganui ātara, kua tuwhera tēnei rori. E pai ai, e haumaru ai te haerenga ki te tauranga whakamutunga. Nā mihi.